Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kapaku masalah waki jolo supaya dia gacak karudu. Di, ibu, masalah waktu saat dimenangi tapi kita tambah lagi sama-sama. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika Allah ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika Allah ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Tanah podo mana irmaci membaca salawah ilingi dalek ku pengala ta'ala nawadi nalikja kedua tanah haram itu Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ulang kembali salam Pak, lebih apa namanya bikasiaka kimakliko ni sangi decing insyaallah makan ja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Raya Rapang, Muslimat NU yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tersyukur si mapu julori seserajanna pengala ta'ala puak digaga apa tunna patak bolu-boloi rosangi papinyamang nikmat nasabari nato ampi ilalannai on ramadabi dalam rangka pengajian Majelis Taklim Muslimah hari Jumat berarti kapah dalam nasunah biasanya kalimah. Masya Allah, biga petulungan, miga tu amalah, ia mau parodin di masalah waki mengaji ki Masya Allah, kiro apalan na ibu, ay namulat tu kapang, koi dito sasalay, gangka na tatisa kata puji, ha, siaga menne, ha,
aja na minta pa me kali sulo pendang tate 10 mau pisit di bu dia benar tate 10 di star lo mai maka toba juma dia pa napaka makukuy kat acara kedua jadi tanah podo mana yeri mana ki kupungala taala kekuatan utama na kekuatan iman dan takwa apa bening tania tu tepak pajok ke yasangi pengajian dia tak hadir maka gatau iring kekuatan maka galah madising tapi engka kapa dega sibat tadi engka kamage dega pamasina pengelatala ini termasuk pilihan-pilihan Allah tori pilihan pengelatala talai syara apa tisangi makadai luar biasa iro kotolo pengajian masarolat bituda-tuda cinampa mas sempaja sunnah siratu rakan na pupuban ni ibu purani ibu namo stas edito panangka alhamdulillah iya rawingi kesempatannya angka kilolungan ngir inaroh hebana umana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apalagi di dalam bulan Maulid ini perlu pamega salawat parallu pamegay salawa maka de nabi tani ini ipo jika si bawa ka matu kula na suruga pekko carana na poji kinabita ipamegay salawai ibu itu matindo di hadirin rahimakumullah nakoto para salawat nanya pasalama lori nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi sebagai rahmatan lil alamin pemasih lori alangi berbahagialah sininna umat na Nabi Muhammad terkhusus angkai lalanna kesempatannya iwi angkata nawiri pungalatala nikmat iman dan wal Islam maka ega makhluk lain melo mancaji umma aku nabi ya kiadega lalang termasuk nabi malaikat Jibril alaihi salam melo mancaji umma tapi dega lalang apa tanya tahu alena hadirin rahimakumullah jadi para luki syukur maraja lori pengalat ta'ala Pak Bu Ibu pasti perempuan masa jangan secara kodi alhamdulillah Pak maka leleng itu ku majelis taklim makut cuma sempahnya kecuali yang berhalangan itu ke berhalangan ku Pak dendre makaraka ekowite ibu-ibu we malulumana nyipe mawita kurang lebih muka pangurut tabu si bastas sih siaga murtai di ibu angka ganap puluh nak ada 50 ada 70 masya Allah ekustasi emilu ni ganap 60 na to 50 ni arua lebih mapuncuk-puncuk itu kapat tasanggi malolong hadirin rahimakumullah beda-beda tipis hadirin wal hadirat rahimakumullah dendek napau pertakulle maka ada manusia makhluk termulia memang adalah manusia termulia di sisi Allah halifatul bil ard dega colek di kiidi makhluk na pungala ta'ala sangi rupa tahu kurang lebih 1 minggu kalau dah masjid Simaek di Pak Simpo aja dah kapanya Pak Mega muka Pak Majlis anu tu ke sapari di dan merigagi ulang sih maka dia mati pas syuting ya lemi roja cara mana stasi merigaga di hadirin rahimakumullah maka dia pengalatana idalang akuran malabina surah At-Tin ayat keempat ini gak apa lagi ayat keempat laqad
Khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Majepu pungala ta'ala na pancaji iya rupa tahu si kanja na ancaji ngesuku. Napa ni dia pancaji bawa si pungala ta'ala. Nawereki si pungala ta'ala kita dibekali pakak kasa angka pakak kasa nawereki pungala ta'ala. Iya tona pakak kasa nasabari kong kamukki piara si bamadeci pidau isi bamadeceng. Wa di nasabari totama lalanna surugana pengalatan. Hadirin majlis taklim rahimakumullah. Kegala lupa kakasa naweriki pengalatan pertama akalan. Ira olokoloy binatangnya degaga akalan yelengi aga tosi pelelengi bu. Nafsu, tetapi rupa tahu ya, ada nafsu, ada juga akal. Okoni bedana makhluk yang lain. Kita gari olok-olok pak, degaga nasa. Tetapi kita manusia diatur dengan adanya akal. Agar tujuan nakalangnya sarikuang mengiamkaki pikiriki tanda-tanda kebesaran Allah. Maka dairu boleh pengalatala alena pancaji dunia beserta isinya lino lololisa termasuk kita manusia. Luar biasa pengalatala Pak batina pancaji ki wiri tegana rupa tahu dia gaga pada sisan namo kembar di pasti beda ada bedanya. Matambang segi pungalata lan roaleta mata ibu siaga ni tara tapake itu mata mak kita 50 tahun nih pernahkah Allah menagih? Tidak pernah. Onro hebat na yero sangi mata masya Allah liwag terang namu patang ita to kalaman namak kapeson. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hadapi telinga ipake maring kalinga minta tuni pake ibu di minta tuni pake waktu umur 20 tahun 30 tahun maka terapa kita makanya paring kalinga sekalinya masuk 50 tahun 60 tahun mana semua bagapak kita masalah nih pakai ni kacamata di mumpal matando makotoro paring kalinga lengi matu na pau tahu itu makwae. Hadirin rahimakumullah. Sayang nama tuan ini cabanne malolomo pita siruntu opak guru kiro supaya jadi mak kacamata. Iya surat kabar yang lemo pak baca ibu masya Allah. Pertama barakat na baca Qurannya. Yang kedua pak guru pengaji kaya ibu. Mega kapak guru pengaji profesinya di sini. Tania kada anak-anak bawang namu anak-anak janggo. Biasa pari pakai di pindrap tate 10 piuli supaya dibolai tate 10 sidi. Pak guru rona nama janggo nama kawatan ni pak guru rona nama tuma-tuma kwero. Sidalo nama tu napahan. Sidalo na tu nalupai. Itulah manusia. Beneng elo ta ibu. Ia rumah tatta belomo pitori ko matarangi. Do cilita melomo pikono makanja paring kalinyata. Sebagai oleh-oleh ibu ini kalau asan orang dia merigaga siapa tahu narap nama seki pengalah taala wadi baru-baru baca deh. Eko makade pak bange asyhadu anna Muhammadar Rasulullah baca ni salawah. Jatuh sangkal napa ibu
Tapi iko ya baca salawat bawa pamasih na pengalata Allah mas niya ki unia kan ngimala pak buramata aja nih baca bawang iko baca bawang minum kami baca di tempat harus niat innamal a'malu binniyat baca gini unia kan ngimala pak buramata kasih pak kitaku mak baca Quran baca di salah kata lu kekegi hadirin wal hadirat jamaah majlis taklim rahimakumullah taruh nih apa angkat orang kayak orang itu apalagi akal sudah yang kedua nawiriki pungalah ta'ala dan reir bahagian dari tubuh kita angka mata, angka docili, angka toi. Ingat, coba nih kita bayangkan ngirenga tolukat batina pungala ta'ala sempurna. Nala decing na pangluluyao guru na. Maha na coba nih mangluluyasi. Kole musie, deta mata dupan noai. Deta bolu kata. Musim kemarau lagi makku kue antri itu ketukupa malipak buru-buru makan kira-kira ke makku ini perlu syukuruki itulah Allah. Hadirin majlis taklim rahimakumullah. Yang kedua pakat kasa ilmu pak disengang ya sang menuntut ilmu termasuk sekarang dia nak kada kopi bangku sekolah mak kuliah pi asal angka yang kalinya pengajaman termasuk itu pak disengen akatana sari kurang mangki angka ki mak guru iru agamata. Oleh karena itu pak bu napak kidale kiki pungala ta'ala putra putri angka pota angka nurita atau bali bolata bekali dengan ilmu pengetahuan. Apakah itu ilmu pengetahuan agama atau ilmu pengetahuan umum, tapi utamanya pengetahuan agama. Maka kanjala da bukong kawijawijatan ka keluarga tapahang ngiro law-law na agama pura masikol ko pesantrennya dirapang ini sidrap ini makai ke pesantren kepada pesantren na guru almarhumi ya urut tulus almarhum guru tepat tahu di Sukala makai ke pesantren ke guru ta anu kapal tanda talawi ke talawi makai ke pesantren ini mana keke tapuji tidak gari ko macca yero anata matu atone murutan kamela doang kipone mati-mati tamatu angka na murusuke nella doangan ni nangajian ni na sampajagi na ina parallu ko mate tahu itu doa make gawi-gawi ja tapi dia semengaji dia semeladongi maka tasadi mobilin mi anak pesantren mengaji-ngaji kolok bitoi dirahimahumullah ilmu. Selanjutnya bekal yang ketiga tepat kasa yang ketiga itu ad-din agama ya nama terugi kurang lebih 1445 Hijriah junjungan kita baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nautu supungala ta'ala rilebo nelinui bawa si diri salah itu dinul Islam iya tunaru akka curata ini ummat sallange ummatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salawat ibu koi polasan Nabi ta pak makade Nabi ta orang yang paling kikir iya rosinin na umatku narik ko ipau yosakku de na pacu salawa ciceki masalawa pungala ta'ala salawa kiki 10 tidak dari salawa ibu
Ia rupa sempajangi isuro ki aku pengalatala mas sempaja ikadina sempaja pengalatala. Isuro ki ma puasa, dina puasa pengalatala. Tetapi salawat. Inna Allaha wa malaikatahu kita ru pengalatala masalah wasibah malaikat. Apalagi di ummah Nabi Muhammad. Sekurang-kurangnya aja na ngulawat tu datang ke jannah. Malaki bilang pila tasbih. Lebih banyak, lebih bagus. Ikupur mas sempaja. Baca tak sisap bu. Ibu, biasa mo? Biasa mo? Angkat tu deh. Kata na lebih lima nonton sinetron. Ibu malaikat Jibril pauhi kada ninggi tahu umat na Nabi Muhammad masalah wa ikka 10 misesosiwan ni ale nama tu malaikat Jibril rendrek di jambatan siratal mustaqim. Maka nata saddi hebat na salawat itu. Maka dari itu ipamege lalu salawat di ibu hadirin jawab majlis taklim rahimakumullah. Ini adik ia nama teruki angkamanan nyukurla launa guruangi tata cara melaksanakan salat. Apa iko digaga pak disengat tentang salat mas sempajak bawa mi si salah. Si salah tu ia rodenan kena coba pengajian. Namun anggota majlis taklim ko tumakutul lau. Dena pada ki de pamit tapahan kami egana na ustaz ekapa si minggu si ulang kali si tahun. Ibu siaga? Hah? 40 50. Luar biasa Pak di sana ibu. Ibu buat di mana tuh nih macam ustazah. Niga ketua na majlis talingi. Hai wak itu ni macam ustazah. Asalan kena si di ayat, si di hadis. Apa ayat biasa cara mak kurang malangi. Tak dua itu ai makan ni nak miron 60 nama sigi. 30 tarawih, 30 toko subuh. Di 3 Jumat. Luar biasa Pak Bu. Hadirin rahimakumullah. Agapi yang keempat pakat kasa malu tasidi tahu de na cucuk nareko de gagi rosi siri maka kanja korani masiri ipkia lebih pikanja na kumakundrai matande siri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilalanna barasanjina pun makada Allahumma kabaram karim biar pilzazim min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Puang bang ya Allah likubunu malabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasabak bau caram makam maniham mompoi pole ripam masih tapua pasalawakinan niya pabaraka kilorina buka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya'i wat tawadui yahsibuna alahu wa yarkabu satah dan seterusnya akan apukuru iya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matan resiri nama Rajab pakatuna alenam to jai tepat tepangi pakan nak sopi alenam to jai sandalana alenam to perai dadina bimbina
aga ya ko buih maka dan nabi ta matandre siri na marajap pakatuna ale ya to si sesa idi umana makuras siri to si oleh to gak ko miro kampur na tahu mi kimi te butina loi botinge itu ana ni mandre bepa itu danyu ko punna na sarai punna bolai mande ni bepa barunggo sikapuro sakiri na purang mandre tame punna boleh lah napa coro-coro ina buka tasna napa tame barunggo talu alena malenya alena napa nabawa lo bolana laktu bolana angke lakinna na pulai kadagu pulai mana sa barunggo jital bawangi main mah kacik de muala sama dengan tapi aku dito gamah kuaru kenapa pak mari pak ini kalinya kadena wedding anu dena halala tidak halal eko anu dena halala tamai dalanna buata iya tu nasabari makut tuki pigau i anu nasurungi pengalatan napa ni yang selanjutnya Nabi Tayyaro dena puji masuroi dena puji masuroi ale sulfik baju na ale na tepat Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beda lah daje beda tipis kasih makna iro Nabi ta makurat tindro ya to si di umana leke de cede matindo siki Andre makotor iro paralak kecur pak bu denang kana kita na makbut turwatan kada pulpi masoi sebelum masuk kenyang hadir rahimakumullah jadi maka tu kanja ko yudi majelis taklimnya liwa tandre nasirita aja lalu tamakura siri masiri ki kode talo masigi mak beri jama sekitar rumah ta aja kode telo masigi raya kode si dape bolata masa iru to make tua lo masigi ini malolo ngopi jadi ada motivasi ekon kasiri tapi kode gaga lanya nero sirie de gaga lo ibu tinggi matu solo ni dui na solo ratu sempajana ya to makwai kok kode gaga ibu angka mana kita pakai nomor tiket masuk ke surga angka ibu di belakang siaga nomor na 2 4 4 3 4 ir nomor tapunan ni bali bolai kadena cucu kudu tawas sempaya tu apa itu mata suri murina pungalatala asuri murina pungalatala pada ranking rumah sih macam di pasawai pilotnya adalah Pak Imam no bimana nih biasa mak berjama andre mana lo mei pasawai ini luturut tak surga tetapi ingat angkat tu malaikat jaga kurban paris atas sini siah mendek ni siah paris senurona 2 4 4 3 4 silakan ambil menempati kursi yang telah disiapkan yuk bisa si B maju ibarat si Muhammad tadi aja 24 34 siaga tu si nomor na 007 ekaci jam si minggu katoi orang ewe ai mabela ko jolo taransi ko jolo ko naraka milo ki bisay jolo berikutnya si C angka siro si C mak dape tanya si nomor na 24434 tanya to 007
Saya tahu si pale 002. Kedua mesti tahu pada selama. Nah pada rumahnya kita masuk surga ibu. Karena podo aja na deges siapin neraka tak kalita. Ibu deh karena podo. Dan karena iru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tamai ilalar rana kamalira-lira macam ne napatudat teri. Mak dulu mata nak kadawi minna aja kasih kongkong mak kuta merarakai. Luar biasa pada corona ka. Dangkan nanubi ni kepajagan nama neraka ibu malika ha kana tori doang ha mali ang kagawat dikasih namal kang ngiro umatku aja nalik jaranaka jara tama tak tutup pintu naranaka bisa muka bating kalingai di talupain makadai malika pengonrana rana ke malaikat mali engkah ni amalkan insyaallah. Kenapa lari pal ibu ni satu ni kasih mundur Allahumma ajir tak apalah biasa ya apalah tapi marumo dia semampana waktu dia nama kadaya bak kotu pura masampa jangan ibaca tak bek tapi itu namun tu keko tu daripada manggosi lek biru dibaca Allahumma ajirni minan nar puan tapabelai ka kasih pule pacalan na pirana kamu pun tapi hati-hati ki bacai nama tak balik cara tak bacai lengi cara tak bakadamaki Allahumma adahilni minan nar puat tapatama lalu ka kasiranaka jadi hati-hati ki Allahumma ajir ni minan nar. Hadirin rahimakumullah narimat penaro masalah madabing ke hadir iroi di umat Nabi Muhammad luar biasa. Iku melomo kita masuk mah ke galalan lalaki kami itulah lalaki kami itulah mega salawat tatar masuk pamega salawat tapi namu tu mega salawat mega baca jadi sampajangi tetapi saleh hablum minan nas bola baki weh jadi rajin lo mak pengajian mak bereja mak to bombe nah iparis serijak bola lo tak bola mak moto gajer komanya ilo tak moto na rijang weh si pekka salat aksan watas si bawa timuran si bombe mana pekko di komakoi napaturmo ko pamasena pangalatala apa upan na mega si bombe si pekka dena sewa ada mabelai baraka mabelai pamasena pangalatala na iya na mako kubu ibae jaji pariladongi jaji sampajangi tapi di na melo siya dampak dia umelo ustaz alena salah kadang nale nama jasi pak ustaz angka mola lang ibu maka deje susi bombe o cacabi ko aku si pak na daripada dia si bombe ki tapi kone ki ada tewa mata ya ada angka po de sisa na melo si bombe coba gariti sa si bombe maka watak ko si bombe tahu kebetulan laki kolor-lorongnya si dupa deh nagaga pada masiri mundur
Kalamanna mak sipak gampung ngepili lalo degal sekadar. Hadirin rahimakumullah. Maka jiwa tak putus si bombe ibu. Si salah-salah. Mengkamatu milo yo bibali bolen kamilo yakka bobe na pangalat tu baranti mangok bitau. Pamage degaga ne wada si palibolana. Manda siyang koso. Jadi, iko majai sipa anak-anak ko sipa nang ucaca. Tangna pada-padamu kita tahu. Iya matoko tu Muhammad, iya matoko Muhammad. Jadi lewat di si bombe ki memutuskan silaturahmi. Maka dia ujampai ko sapo sipa ucaca. Tuh, tapi angka gebarani. Angka gebarani. Hadirin rahimakumullah. Maka dari itu Pak Bu, eko melo kisalama sering saya sampaikan, eko pada melo kisalama tapak padai sifat nalimai. Ingaling Ibu, eko melo kisalama tapak padai sifat nalimai. Iya nalimai dengan kena si bombe. Saling tolong menolong, bantu membantu. Nah pesannya sisiriati dia ini gaga. Survei membuktikan. Ia lima takiri mabalo-balo. Macicini, mapoto maga orane lagi kacicin angkar logi solina. Namo panno ulawan na ye poto na latu sikuna denan kana kamparang ye kanangi. Aga na pau apasan kasi. Napan na toro penuh dengan pengertian luar biasa tuh kasih zaman neru kiriye bagian kebersihan asoni kotania temi tai pesan mabalu mata ikanan dia nataja parenta kiri na parena makakang kiri makotor ko mata kanan ini si makakang onro kanja na sangi lima angkanak kamerunaka denile makai kedo siwali kanya pakuko tahu makor modelena saling tolong menolong bantu membantu dena si bombe. Hadirin rahimakumullah, pasti salama di komakero, tetapi ingat aja lalu tapak padai simpakna matai. Iya romatai malapar ibu cai pakaje denan kena si bantu survei si membuktikan biasa mana ki empat di mata eko mapat di mata itu maka sama dua biasa na si wali mjo iro si wali kasih guru sumanga talungaso ni mak barabara matanna macalla tiri we matanna bakka masu tay matanna denang kanakutan rusiwaliye akade sapo magaga kitu biasa ibu tanay ki biasa tidak pernah kami napudangi ewei alen capo mau pakkotoka biasa makoko de ujampani ko makanya ko makor ko tawe dega to mak depe. Maka dari itu ipakanja ki iro asisumpungat tapapada ilalu sipak na limai agana sa pungalatala duribat alaihi muzillatu aina ma sukipu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Icalang kutu menang atunangang di mana saja Anda berada. Ia mi pas salama ku pungalatala pakanjaki asisumpungan na lori alena hablu minallah na pakanjaki toni asisumpungan na padan nari pancaji gangkana agi ipigau na pajagi pungalatala maje pak melo ki iatoro imi kong kaliwa kadonang tajan nih. Pasti kita berpengadilan nanti di hari kemudian. Kung katau dia na melo siya dampang. Ibu? Aja lalu budi? Aja lalu maka wata ko si bombe tahu. Olo tama ni surugan kasi mele pakata apa sorry monrinda pungalatala mapasilolong mana ki. Ipasilolong mana ngero de cengi jae.
Oleh karena itu sekali lagi tu kiri libu nelino tapa megai lalu bekal tapa megai apa iku kurang ibu bukum temawari tanya bukum mawari buku temawari ya sengi buku temawari amal kebaikan dia aja man kode ceta jamai orang kemati ba ipakin utama akhirat napa kije ku kiburu ibu iko makurang iba bokot tabawa de gaga bosa-bosaki ibonyo bonjo ke ku malikae napa kiyo ko kiburu tatapi ko makanja ibateta tuori lebo ne vino melo ki yatoro mega de cetura tapi gau manyamang yasang ima kakanja on rato kolino mule makanja to ko tasading paranu tari pampina ditala kubur pamagi banyak bekal ya ko salaman di kolal kubur insyaallah tatajan nimatu ila tolal surga. Hadirin rahimakumullah, itulah barangkali sempat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan sebab tak ada gading yang tak retah, tak ada manusia yang tak bersalah. Minallahil musta'an alaihi tiklan wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.